Ndabasuje neza cyane kabisa bakunzi ba HD Global Media na makuru imikino agezweho muri aya masaha kabisa. Reka nyahere rero mu Mavubi y'u Rwanda. Aya Mavubi yaraye akoze imyitozo ya nyuma yitegura umukino wa Benin kuri uyu wa gatanu ku isaha saa 12. Ni umukino w'umunsi wa 9 wo gushakisha itike mu kwerekeza igikombe cy'isi cy'umwaka utaha. Aya Mavubi rero imyitozo ya nyuma yagenze neza, abakinnyi bose bameze neza. Djihad Bizimana yizeje abakunzi ba ruhago mu Rwanda bo umupira w'amaguru muri rusange yuko itsinzi bayizeye kandi bisabwa ko baza kubashyigikira kugira ngo babatere ingabo mu bitugu iyi Benin babe babasha kwikuraho atatu. Ubwo rero nuko nguko ibintu byifashe na Benin nayo yakoraga imyitozo yitegura nyine umukino w'uyu munsi, ibintu bimeze neza cyane. Hanyuma kandi icyo wamenya mu mikino 9 iheruka guhuza ama equipe yo mu cyangwa ibihugu byombi, u Rwanda rwatsinze 2 banganye 2, hanyuma Benin itsinda u Rwanda imikino 5. Ubwo rero kuri uyu munsi barongera batani mu mitwe. Hanyuma umukino uheruka kubahuzana wabaye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize mu gushakisha itike yo kwerekeza mu gikombe cya Afrika. Icyo gihe u Rwanda rwatsinze Benin 2-1, ibitego bya Kapiteni Bizimana Djihad kuri peno, hanyuma na Nshuti Innocent atsinda ikindi gitego kabisa, birangira gutyo. Muri iri tsinda rero u Rwanda ruri ku mwanya wa 4 n'amanota 11, mu gihe Benin yo iri ku mwanya wa 2 n'amanota 18. Afrika y'Epfo yo ni ya kabiri ifite 18 nayo. Nigeria ni ya gatatu ifite 11 inganya n'u Rwanda. Lesotho ni ya gatanu ifite 9, hanyuma mu gihe equipe y'igihugu ya Zimbabwe ni ya nyuma ifite amanota 4 yonyine gusa. Hanyuma rero equipe ya Rayon Sport yaguriye abafana bayo 7,000 bashaka kureba uyu mukino, abaza kubishobora bahagera bwa mbere 7,000 barifashisha umuryango wo kurizigama CSS. Hanyuma APR nayo yaguriye abandi 11,000 bobo aba APR barifashisha umuryango wo kuri BK Arena kugira ngo babashe kuba binjira muri stade nta kibazo na kimwe gihari. Ikindi nuko nyine abari buhagere kare protocol irabafasha ibintu bize kuba bigenda neza cyane kabisa. Hanyuma ikindi nuko uhagera yazindutse ntabwo ari bwicwe n'irungu, kuko ku isaha y'isa 6 imiryango irabifunguye. DJ Toxic asusurutsa abaza kuba bahari, ndetse na Riderman Riderzo araza kuba aririmbira abaje kwitabira uyu mukino. Hanyuma Dera Amrush umunyarigeria utoza Amavubi y'u Rwanda araza kuba acakiranye na Genet Roha umudage utoza izi Cheetah za Benin, baraza kuba batana mu mitwe. Rero reka tubitegereze turebe uko bimeze ku isaha isa 12 muri Stade Amahoro, baraza kuba bacakirana induru zivuge. Hanyuma nkomeneze muri Rayon Sport Rotfi biravugwa ko ashobora kwereka umuryango muri Rayon Sport, ariko ari ingingo iri mu masezerano ye iri kugwanga equipe ya Rayon Sport ivuga ko mu gihe yaba yirukanwe agomba guhabwa imperekeza amezi 3, bivuze ko ari mu bihumbi gutyo 15 by'amadolari kugira ngo babe basezerera uyu mutoza Fahamia Rotfi. Ubwo rero ikindi kabisa Rayon Sport iri kwitonda ivuga ati reka tubanze tugendemo gake gake uyu mutoza atazaducaka yabo bikaba byatuviramo kumuhanye n'amafaranga menshi kandi nta nayo dufite ahagije. Ubwo rero bari kwitonda gusa umukino Rayon Sport izagarukiraho wa championnat ubwo izaba yakira Rutsiro ku itariki 18 z'uku kwezi, hazaba ari ku wa gatandatu. Ubwo Rayon Sport izaba yamenye neza koko uwo bagomba kuba bakomezanya, niba ari Rotifi cyangwa azere ku muryango. Byose reka tubitegereze mu minsi iri imbere biraba bijyaho umucyo. Hanyuma kandi ikindi hari imikino yarayibaye mu gushakisha itike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi ku mugabane wa Afrika. Abarundi batsinzwe na Kenya 1-0, Uganda itsinda Botswana 1-0, Mozambique itsindwa na Guinea 2-1, Algeria yatsindaga Somalia yibonera itike 3-0. Abamaze kubona itike rero ku mugabane wacu wa Afrika ni equipe y'igihugu ya Algeria, Morocco, Egypt ndetse na Tunisia. Bose ni ibihugu bibarizwa mu majyaruguru yo muri Afrika cyangwa se ibihugu by'Abarabu, nibyo imaze kwibikaho iyi tike. Hanyuma kabisa witwa Paul Scholes ngendangana ku musozo yavuze ko umunyabigwi wa equipe ya Manchester United Paul Scholes yavuze ati ibyo kwirukana Amorim ntago mbona ko ari byo byiza, guhora twirukana abatoza ntago ari ikintu cyiza. Ikiza no kubaha igihe bagakora ibintu byabo batuje bimeze neza tukabitegaho umusaruro, nabundi ibyo kwirukana umutoza byihutiyeho cyangwa se bihutiyeho ntago ari byiza, kuko nyuma ya Sir Alex Ferguson abatoza 8 bamaze gutandukana equipe mu myaka isaga 12. Urumva ko rero atari ikintu cyiza cyo guhita wirukana umutoza byako kanya, ahabwa igihe gihagije yigaragaze. Hanyuma witwa Kylian Mbappé Rote yavuze kuri Lamine Yamal avuga ati abantu ni bamuha agahenge ureke kugomeza kumuvuga mu itangazamakuru, dore ni umusore ukiri muto yabishaka kuzamicira urugendo rwe rw'umupira w'amaguru cyangwa se kariyeri ye muri rusange. Baye bamuretse boye kumuvugaho ibigenda bimubaho hanze y'ikibuga
nuko nawe agenda yitwara, aramutse agomeje guhatwa igitutu bishobora kumuviramo kwangirika kwa kariyeri ye, dore ko ari umusore ukiri mutoya. Ubwo rero ngo babe baretse kuba bamuvugaho cyane kabisa, babe bamwitondesheje. Uwo ni Kylian Mbappé Rote avuga kuri Lamine Yamal Nezarawi Ebana. Nuko nguko gahunda zimeze rero abakunzi ba HD Global Media, reka mbashimire cyane, mbifurize kugubwa neza, mukomeze mugire ibihe byiza, mubane natwe kuri uyu murongo wa YouTube.